KATV news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. United Student Union of Karbianglong asong ahin pen patir piponsi Karbianglong arlo son thamaki sunga putha Guwahati rong supialong kachesong asai kedengdam. Bangso hut KAC kachari pon CM Tuliram rong hang go back Assam CM Himanta Biswa Sarma go back pura ke hang sarlang pon. Karbianglong Dipu rong supialong kedo Dipu Medical College and Hospital nang bikok satami keso kachilang atuma phan thangnat varsai kave Karbianglong aduya hoy along kithir thip jia phan lapen Karbianglong arlo LP School pen Chenglok Higher Secondary School angdeng along anta thanbang ang hoy ke joy bihop amat ke papleng pon thek therega puthak usuka song pen kache song padopon. Himanta Biswa Sarma down. Himanta Biswa Sarma down. Tuliram rong hang go back. Tuliram rong hang go back. Biswa Sarma go back. Kedam tanga pora hut Karbianglong Autonomous Council atuma phan apong pinpura lo ki pidama pita thangnat asai kedeng kavedera jok pini usuka song pen Guwahati rong sopi chanchal pu along dharna ingni damsi lason thamaki sunga puthak Dispur along kahijugda. Himanta Biswa Sarma down. Himanta Biswa Sarma. Sathipi bang lahen lo je Karbianglong papen West Karbianglong arlo primary pen high secondary school ang denglong thanbang kadure thipik lasi thanbang kadure doan me prabjin ba papleng konapo lapen sonilam thela lahen lo je itu border problem inter-district le puna interstate border puna labang so problem kai ke do bela sila so border problem tami 1951 aninga jitu boundary demarcation tulo hal so tengsi interstate la inter-district labang so border problem da prabjin pen pachun poni mate solution nai lapen sonthom bang la helo je Dipu Medical College and Hospital labang so Dipu Medical College and Hospital 219 aninga si 2019 aninga si labang so Dipu Medical College Hospital da labang so established to stame da thekonong lo je hal bang so Dipu Medical College and Hospital da kai ke ta kaduri thik sila sonthom akimang prabjin pen pachun poni bang so kimang padopen sipini bang so sirin demonstration asaing deng pulo la sini tumi me kipungang tumbe la bang so la helo je la bang so BJP sarkar alang tum kai kita puja सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लापन जाति माटी बेटी पुसे alang tum kai kita hangkong sebe ahoka ka bangkela bang so सबका साथ सबका विकास जाति माटी बेटी budali tum ka thek punong delo Kachesong kedeng pona hut BJP sarkar high BJP down Tuliram rong hang go back Himanta Biswa Sarma go back pu ke hang par omplu Jong si bangso puthak KAC lapen Dispuratum thangnat asai kedeng ave pulote Kebang jilang arni usuka asong atum ingtang rakpen che song pon thulang pusi usuka asong japo jintu hajarika pen bibison teron pen ningjepon. News report ke আমি কাৰ্বিআংলঙৰ যোনখিনি সমস্যা এই সমস্যাখিনি আমি বাৰম্বাৰ অটোনমাছ কাউন্সিলৰ অথৰিটিক জনাই থকাৰ পিছতো দিছপুৰ অথৰিটিক জনাই থকাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব সহকাৰে নললে এই বিজেপি চৰকাৰখনে সেইকাৰণে আজি আমি গুৱাহাটী চচলত আমি দুঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ এই বিজেপিৰ কৃষিবাদী চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে কাৰণ তেওঁলোকে যোনবিলাক উন্নয়নৰ কথা কয় কিন্তু আমি কাৰ্বিআংলঙৰ ৰাইজে আমি উন্নয়ন আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই কাৰণ আমি বিভিন্ন সময়ত আমি উত্থাপন কৰি আহি আছোঁ যে কাৰ্বিআংলঙৰ যোনটো শিক্ষকৰ যোনটো নাটনি যোনটো দূৰ অৱস্থা চলি আছে সেই দূৰ অৱস্থাৰ ওপৰত অতি সোনকালে এই বিজেপি চৰকাৰখনে গুৰুত্ব ল'ব লাগে যোনটো 600 এবভ হাই স্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত এতিয়াও শিক্ষক নাটনি হৈ আছে সেইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰখনে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে গুণগত শিক্ষাৰ কথা কয় আজি আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ গুণগত শিক্ষাৰ যোনটো বিভাগীয় ৰিচাৰ্চ টপিক ডাঙৰীয়া যোনবিলাক কথা কয় কিন্তু গুণগত শিক্ষাৰ কথা আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই আজি অটোনমাছ কাউন্সিল ব্যৰ্থ হৈছে আজি আমি লক্ষ্য পাইছোঁ যে আজি তাত শিক্ষকৰ আজি 11 মাহ আজি হৈ গ'ল তেওঁলোকক দৰমহা দিও তেওঁলোকে এই অটোনমাছ কাউন্সিলে বঞ্চিত হোৱা আমি লক্ষ্য পাইছোঁ ইয়াত কি বুজা তেওঁলোকে যে উন্নয়নৰ কথা কয় ইয়াত উন্নয়নৰ News report KATV News Bokajan subdivision angkang along kuti Kreisia tangkapen ki klembom DDS road Sukhanjan pen Garampani Amrajan anatowar along Lakhijan atung Malongso along Langanordong mate water drain kaselampon along ki envek nangji ita abang NAC cement pen kaselam ita si ki enronga jok sai ki klem ki mimi alam towar kedam ki wangatum ningjepon renti Contractor Gurin Chetia si labang so towar klembom jongdam senang lang anordong ke isi ki mesenangji asonlo athe non ki bangji barla becheng apor arvinang janglote labang so lang anordong abang ke aja kiding nang kidun oji puke thekdam longle
Lasi BJP sorkar hut sai kimi ki claim angthe kachipaklang jia pora hut si contractor gurin setia abang lason amithang alia phan matha chot pen ki claim pon longloki manghumi mialam alangli amithang alia phan si matha chot ma mate sai ki claim kimi sen anong si kachar jukang tungma ki labangso sai ki pivek abang phu Bokajan MLA Dr. Numal Mumin Setami Celangdun Sikimi. Ang parta halapu Bokajan angkang pipen lahai huya to warka selam ke palangdun jia phan arpu kedo PWD Sarihajan Division atum achiklo abainong kachodeng data pita thekdun long lesi megjangdun clip asonsi thekponlo. Lasila pusona sai ki oi ki klema tuma phan ke kibang jiarni ason kapreka sai ke pekpon pedet se kimi. Athe ibojong si lason chuma thalote momota lason si choklem bompo. Lapen hala pulang anordong kasilam abang ko an ajer kiding nangdun jimake kebang jia porahut si theklongpo. News Report KATV News. Khatkhati Police Station ke damtang arkoini phai sirkep arnikang samapora hut isi arsik jet angkrak pen birta kelonga teng pen Karbiang long pen Nagaland ahoy kedo Sunday Market Basbaria Havar along Gram pli kebra sirkebra tokbor sirkep pli a heroin kenepon long. Ke damtang arkoini phai sirkep arnikang sam apor malong Lahorijan Sunday Market Basbaria Havar along Inot MD Rafiq Ali Asopo Sofikul Ali Cheparjan Kani Arta Ningkaning ko rakethom Ahem ka khuroga sai ke denga hut plastic sabon ahom pen ke thavet hompli heroin longpon lo. Kelongpon a heroin kadokawe gram pli kebra sir kebra tokbor sir ke pli an longpon. Ahem along ka khuroga sai ke denga hut raikom sai khia longpen hele en ponsi thi ponsi ke kajje phan bor ipon lo. Bonta adimalong ki krep firajok raikom sai khiari deng chingnang cheklo. Kene ponlong chek a heroin somindara dang a hitialong lak po an anamlong ji pusi pachinipon. News Report KATV News. Pinia Berta lapuan si kangton iklo domi thak me kardo.